O Samoa e Sene TV mai ia na whaopoponga o nā Samoa. I talata mai o le pepesia i tu o le wha mai COVID-19. E o mai i le asolua sfulua o mati i le asolua na nafi. O wha mao nia le mtanga luenga le soifua malolo ina le wha o popo. O le toa lua se lau lua sfulu mai tua. Wa fia i tutono le lua sulfa i tu la taluai. O atua nei i le wha se lau wono sulfitu. Talu mai le aso sulfitu o mati. Tangata wa fia il siama. O le fase lau ono sulfitu ua pesi el siamo le COVID, e au fia le fase lau lima sulfai upolu, ma le toa sultolu i savai. Ai tu mau pea le leai o se tasi ua whamawina, le a fia mai le motu o manono ma apolima. Ua whamawina mtanga luenga le soifua malolo ina e tolu wa fe tolu se lau se fulu tolu su enga po test, le sa fatino le asonga fua, ma le asolua lua ma le asolua tolu o mati. O le lua afe lima se lau ma le fitu su e ngapo test na whaatino i upolu. Ai valu se lau ma le ono sa whai savai. I wha maumaunga mtanga ruenga o lo o maua lunga le pasene o tangata a fia le siama. Ia ilato e sfulu lima, sfulu iwa tau sangal matutua. Ma le lua lima, le lua iwa tau sangal matutua. I wha maumaunga tangata wa a fia le COVID sfulu iwa lo tatu atunu utalu mai le lua i le afiafio le aso lua o mati. Le aso lua ananafi lea o fa se lau ono sfulu fitu. Au whaingo i lato wa fia i tutonu le nei lua sufa i tu la, e lua se lau lua se fulu. O upolu, ua wha se lau lima se fulu wha i savai se fulu ma le tolu. Manono tai e le ai, apo lima e le ai. Al wha poponga tangata wa fia i COVID se fulu iwa talu mai novema lua fia lua se fulu. O lima se lau se fulu ma le lima. Tangata wa fia i COVID ua wha mawina mai tua oi wha wao malo talu mai novema lua olua o wha se fulu valu. Tangata wa afia mai tua i le COVID-19, talu mai le aso lua o mati wha se la wano fitu. Au e wa afia o lo i tutono no whanga wha apitoa wha anofo e sea il whalma im toa e toa tasi. E le isi tinga ina le ICU, le ifo isi ua maliu i le wha mai. Wato e wha awa wai mo le isi lua wa yaso le tapo COVID mo na yainga. Ua wha atulanga ina mo whainga wha taunga ai o nanga mo mia e le tunu. Pe un whaamanino mai e le taitai o le malo la na fionga le palemia fia me na umimta afa i le asolua le vai sonei asolua lua o mati. Sa ilo tutoa e le kapeneta ma whaiunga fono ina ai le whaawawina o na iai le tunuu i le rasanga tolu, lanu mumu, mo le isi se fulu whaaso. E afu atu i le vai luanga o le pōna nei. Se i o atu i le vai luanga o le pō le aso lua, lima o aperila, lua afe, lua sifulu lua. A o iai le tunuu i le whau popoina, o le piliota i lalo o le lasanga tolu. O le atatala au nanga mo mia, e pei ona iai i le teimi nei, i le lua aso o le vai aso. E afu atu i le solulu, lua sifulu tolu o mati, ona o le fetu na inga ua awina atu ili nei whasalalaunga. O le aso toa nai lua sifulu ono o mati, aso lua sifulu iwa o mati, aso toa nai, aso lua o aperila, ma le aso lua, lima o aperila. O taimi whatulanga ina e te talai au nanga mo mia, e mai le valu i le tae au, e o atu i le lua i le auoli. O isi aso, o le lua vai aso ua whau popo nei, e le te tala ina ai nei au nanga. O le a mataitu ina i le komiti e taimua ai le mtanga luenga o le soifua malolo ina. Le whaatino ina o au nanga uma wha soifua malolo ina, e pei o le whaatino ina o siaki mo le komiti. Mataitu ina matali atu i tūlanga o ngaonga, e tūlai mai inisi ua afia i le whamai. Whaasavalia o tūwinga mo whanawiti i savai. Ma le whaatino ino tui mo le au mātutua matupulanga talavou. Ato ai matui lona tolu mo le atunu. O le auili ninga o le whaatino ina ma le whaangasolongo nei vaenga uma. O le a whailo atu e
e whamatalanga mai le tātou malo. Le tunu pele o le tālu sanga a le tātou malo. Ia tātou whaitaulanga pea mo le tau mawhainga o le nei ngā luenga. O le maua Samoa, e ui ina tātou lutia i puawa, ai mapu lava i whangalele. E ui ina awaoa le tātou fōlaunga, i tōtu ngā o le soifuanga nei. Ai manino lava fo ngā lofa o le tātou atua i aso uma. O le tualalo, i a tautuana, le tātou wanga pe tausiai. E lautua i le alofa i te tonu o ainga, nuu mafioanga mai kalesia. Ia tātou maele ngā pea i le tatalo, o tātou soa whaatasi, i le nei ngā luenga e ala i le taitainga a le anganga o le atua. E mawhai ai o na tātou o ono sa ia. Whaingatā e o mai i tu waso whapene. Ia manuia le tāpua inga le tunu. Soifu. Tātou tala toi tuliloa, ua whaatonu ina i nei el whaamsino o le whaamsinonga whaitu malo le fionga lala toro se la pali i. Le whaamtalanga atoa o le sosu e ngā le whalema il tino le pepe whaama sina, le na maliu i le sātaluai. Mai te tau fo i o na whaailoa ane i le whaamtalanga lea, e mafua anga o le maliu o le pepe, ai pe o le limo nia i eisa so o tanga i le COVID-19 furuiva. Whamania mai il sui komsina mtanga ruengo leo leo au pa aulongo i tino Filipo na o tātou fasilingia. Whaatau le maliu o le pepe pe o na liputia mua e tātou tala watua nai. Mahalo o tāu fiai pe le tino o le pepe, i le whaatununga mai le whaamsinonga a o tāli a iso su enga moltu inatu i le fionga le tamaita i whaamsino, Church Papali i. Tanoa awa pa au, o lo whaatali le lipoti atoa mai le whalma i e avatu le whaamsino i loa i le whaia, o se ta o tonga whaaltu la fono le pepe. Ai le tātou lipoti mua na ta ue awa pa au le whaia o su enga leo leo, i le maliu o le pepe na ua tāu fia i le poloka leo leo i lungo le awala, le a inga a oanga i atu e teulo lato walo. Na te a mai le whalma i le sto nai, sa tonga fiti le limonia a ea so sa iloa, maliu le pepe i le anoa maa. O le malanga atu e ave le maliu e teo ia na e tāu fia i le poloka leo leo, ma whaatonua i ave le whalma i, ma amata mai e iloa su enga ale mtanga luenga. O Samoa e Sene TV mai pia na sa o kukongo na Samoa, e sa tai au i alofa le tua ai pa soifua.